Malaya tu hanei hado tolo do wala talo te tupu ke lata mo I pulifone. Poi loa ia ABC News, kua whakamauki e taunga hua ke tuanga whale nei I halamahanga, mo I kolongona ko I tauwhi ai ke tātui ole, he ke pule motu ko lilifu ko Terry Coe, ke whakawhilianga hakua pehea ia ko nākai mui toa, e whakatuwhono ke he tau mata whakatuwhono tohi. Pehe fōki tā kakano koe nākai la katoa toa, e tau maweheanga lisi, he whakatuwhono mo I tau pule whanua. Ko whakamolia I he lilifu ko Terry Coe ke he BCN News I Neafi, ko e tohi haana ke he whakawhilianga ke tauwhi tonga hua, ke he tuanga whale hākua nākai muitua e whakatuwhono, ke he tau mata whakatuwhono tohi ne pehe, kua lata e tau kono tuleke he whakatuwhono ka mōlea e hongo fulu e awhi, ke kumi tohi ole mai he tau pisinisi, kai nākai tau sipihia, ke he tālanganga he whale nei. Ko maua ai fōki taha whakamāmanga mai he lilifu palimia ko Sir Toke Tālangi, e tau kakano a si whiwhilia he whakatuwhono e matakau Doug the Builder, DTB, ke kei moe matakau ka muta ke tāi e whale whono ke pule fōu. Pehe mai ia, ko whiwhilia he kapeneta e matakau DTB nei, ke kei moe matakau ke tālanga e whale fōu, hāko ki sia halautulu a tau ngahua ke he whale koloa Swansons, moe whale taonga Niue he tau kwa moli. Pehe e palimia, koe whiwhilia matakau nei, hako ki sia halautula tau puhalanga hua kua mitaki ai, moe muitua ke tau puhalanga hua ha Niue. Kua mitaki fōki e tau matakau ngā hua, he whakaonga e tau tangata he motu, moe tau awhi mamafa he matakau nei. Kai pehe ai lilifu ko Terry Coe, nā kai lata ke ange e kontuleke nei ke he tau matakau nei, ato tau se whakamitaki tunga ne tohia mai ai he tau matawhakatuwhono tohi, ke ui nā atu ke he tau pisinisi tā whale. Pehe fōki a ia kua nākai lata ke whakasepe-sepe e tau seanga nei. Tupe fōki e lilifu nei ko Terry Coe ki he kisia ia e tau palana ke he whale. Pehe a ia koe nākai whai whakamailonga ke kisia ai koe whilinga mai he whale ha Niue ke he tau mana kua lata ke iloa ai koe whale he whono ke pule ha Niue. Pehe a ia kua lata ke fuakiange e taha mga aho ke he tau whānau aonga mo i tau tangata he motu ke e whakakisi halau tolo tau manatu koe whakasino whewhe e whale nei. Talahau mai e palimia koe whale whono nei, kua tālanga ai ke he wala whanua he whakatuwhono. Ka koe tau wala whanua ne viko takai mo i tū tātua ai ke he wala whanua nei, ne kehe ai e tau pule whanua. Pehe ai anākai lata e tau ngahua ke whakatali ke he tau maweheanga lisi nei, hā koe whale kua tā ke he wala whanua he whakatuwhono. Ilo ai he BCN News, ko e tau maweheanga lisi nei, mo e tau pule whanua, mo e whakatuwhono, kua osi mai ai he tau kwa mole. Mo e nākai la katoa e tau whakatūtalanga, ke he whakafouanga he tau maweheanga lisi fōu nei. Ko Esther Pavihi, my BCN News. Pei mai ulu whakatonu he aonga pulotu he atu Pasifika ki Niue, ko Sione Lolesio, nā kai whai hikianga e tau amana kianga, ke tau kamatamata he tau whānau aonga, ka kamata ai he tau kwa mole. Pese ni kua haha iai e tau le kua nei kua tutupu ai he matapatu ofisa he anga pulota ki Suva, he whai tapu kua mole, kua maua ai ki he tau kumikumianga he tau takitaki aonga e whalu a tau ngā hua kua nākai tonu, e tau puhala mo i tau whakatakataka ngā hua, he whalu a tau takitaki whakamua. Ka mātai e tau le kua nei, hā kua whai tangata ki he tau whanoanga nei, utai e tau lau pepa ne tohia e tau kumikumianga nei, siki sia ai he tau tangata mai whāwho. Koe tau huhu kua puna mai hā koe tau kumikumianga nei, hanga wia ki he whalua tau tala, ki he tau pūnga hua, mo i tau tupe kua nākai whakamole. Nākai mitaki e tau mana nei, ki he tau ngahua he aonga pulotu he atu Pasifika. Kua whakakisi ai e tau nākai whiawhia whoki he whalua tau whai aonga, mo i tau whānau aonga he whahi tau pukamole, ki he tau mana nei, ki kua tutupu ai, me manākua lau tolu, ki tau se he tau takitaki, he aonga e tau puhala kua tonu ke he takitakianga he aonga pulotu. Koe tau le kua nei, ne whakatutala I whoki kia e tau takitaki he aonga pulotu ke he whanoanga ke walungafulumawalu aki he Council of the University of the South Pacific ki Port Vila I Vanuatu he whahi tapu kua mole. Pehe ai e tau manatu he matakau lahi nei, kua talia mo e whalanaki alau tolu ke he tau seanga he takitaki he aonga ke tātu hokotaki nei ke he Fiji Independent Commission Against Corruption. Pese ni he tau se pihia, kai manako ngaia ni e tau takitaki nei he council, ke tau se pauaki ni he aonga pulotu halau tolo tau kumikumianga. Ke mai ke ai he tau takitaki ke whakailoa atu e hokotaki nei, ke tau whānau, mo tau matakau osi he aonga pulotu. Pehe e aonga pulotu, koe tūmau ngaia ni, mo e
Nā kai tau maleku e tau ngahua he anga pulotu e atu Pasifika, ki he tau whakakoanga, mo e tāna ki he tau pulotu ke langmataia ki ai, he tau ngahua whakalaulahi he atu Pasifika, mo e tau momo i mawhala he tau tangata he tau atu motu Pasifika. Ko Esther Pavihi, my BCN News. Ko i tama whiwhine Niue, ko motoria tāno he aonga Edgewood Water College i Okalana, ne koutu aia ia, he tau whakamailanga tokolunga, ke wahenga tolo he NCEA, he tau kwa mole ke whahi pukiata. Ko whiwhili ai hana a tau ata mo i ke whakakise viko, he motu ko New Zealandi. Pehe ai e tau pulotu sivi, ko i tau ata nei, kua mua atu e mitaki mo i toko 50 mahiwa ni e tau portfolios nei, ka uta viko ai ke whakakise ki New Zealandi, ka toa ke kisia ai he motu e tau makaka mo i mua atu e mitaki e tau tāleni he tau whanau aonga tokolunga nei. Ko i tau ataha motoria, whakamatapatu ai e ia ke kupu Niue ko i manatu, mo i pehe mai ia ke Radio Sunshine Midday News, wa manaki ia ke whakatata ai hana tau ata nei, mo i whalu foki he hana tau ata ki he taonanga festivalo, ha Niue he tau uawhi mo i uafulumataha. Ko i tau ngā hua ke tau whanau aonga nei, tau whakatata ai ke tau whale whakatata whakasino, tau whale taonga, mo i tau aonga tokolunga he motu ko New Zealandi. Kua male kisi hake e tonu mela he tau tangata whakaako ke aonga pulotu he atu Pasifika ki Niue mo i tāwenga whao, ko whakaako ai ne whahingoa ko i Postgraduate Diploma in Pacific Studies, ko i tau whakaakoanga ke atu motu he Pasifika. Ko i whaitapu nei, ko kamata ai e tau whakaakoanga nei, mo i whaianga ko i pulotu ko Dr. Tui Rakuita, mo i matapatu aonga i Lauthala i Suva. Ko i tau whakaakoanga nei, nā laulahi ke tau se ai ke tau komputa ke hangwhunuma whai e whaitapu, kai kua hoko moia ia ke kisia tau hokotaki lalahi, po ke tau major projects, he tau tangata whakaako mo i langmatui ke tau mamanga ke tau whakaakoanga nei. Pēhea ia, koe mena uka tuaini e tau se he tau whakakoanga ke he tau komputa, ka nā koe whai aonga ke langmatui tunga e tangata whakaako ha Niue, mo atu ke he tau mga aho ka nā koe ngā huamitaki e tau lākau hila. Pēhea ia, nā kai whau e tau mena nei, koe tahania nei he tau lekua ne whakamana walahi ki ai e tau tangata whakaako ke koutu halo tolo tau whakaakoanga. Koe ke lea lahi e tau lākau pehe nei, ke mutu ko Solomona, kai mitaki lahi ka ahi atu e tau whaianga ke laumatui, ke tau mena kua nā kai hokosia ki ai e tau mamanga he tau tangata whakaako. Koe hana tau amanakianga ke whenonga nei, ke li whakamanatu, ke tau whahenga kua whakaako ki ai, ke hongwhunuma whai tau whai top kua mali, ke langmatui, e tau tangata whakaako he wahenga nei Niue, ke koutu halo tolo tau whakaakoanga. Tai whakaakoanga ne kua whakahoko ai ke whainga hua whunua, kamatai au nei moi a pungi taki ai e Bruce Griffin, moi he matako Volunteer Services Abroad. Toko o fula lau tolu ne kua kawhalataha ai ke tau whakaakoanga nei, pihia whoki moi whalu whanau mo he aonga tokolunga. Kua hoko mai ai a ia ke lamata ai tau tangata toa kou, ke whakaako ai e tau puhala toa kou me whakangata aki e tau a kou. Kua whakaako ai alau tolu ke tau puhala ke whakatolu me lie e kelekele. Ko Bruce Griffin whoki ne tau se ai e tau whakaakoanga ke lata mo i tau puhala ke tō ai tau a kou fo la kou, kai he ua tau kua mole ke whāmei wai papahi. Ko i tau puhala ke le veki ai tau a kou ke lewe mui mo i fua mai e tau fua longa. Whiawhia lai ia ha kua tokolonga whoki e tau whanau aonga ke whakalolahi halu tolo tau mena i loa mo i whakalanga-langa i tau manamana tuanga ke tau whangahua tō a kou. Pehea ia ko i tau fua la kou i Niue, tunga i tau fua loku nā mui nani, kai ko i tau fua la kou mua atu e whiwhia ki ai e tau tangata whenonga ewa, mo ko i tau fua kou tau uka he tau motu kehe. Pēh whokia ia, ko i tau fua la kou, kua lata ke kai ke langmatui pui ke tau ngā ngāo nā kai pikisia, tunga i mamawhi tau sino, suka mo i toto tokolunga. Pēh ai, kua lata ke kai whakalahi e tau fua la kou mo i tau tō e tau a kou nei ke tau lotokaina. Ko i tau uha mo i tau matangi ne kua kisia ke tau mga ahu nei, ko i whalua nei he tau mena kua tutupu ai, ha ko i tau hikihikianga he matangi. Pihea he talahau mai he ofisa fofo matangi, ha kua kisia ai he tau mga ahu nei, kua tō a whā whoki e tau mahina, nā kai whamahani ke tō ai e tau a whā. Kua lata e tau mahina nei, ne momoko kai nā kai uha tumau mo i hawili matangi tumau. Ko i tau kua mole ne tō ai tā whā, whahingoa ko Niue, ke mutu ko Solomona he mahina ha sepetema. Ko i tau nei tā ia whā ko Anne he mahina ha me, ke mutu ko Solomona mo i mutu ko Australia.
Si koe whai tapu nei ko kisia ai, tā poto matangi malolo, tāta autu ki he mutu ko rotuma, kai nāka i amanaki ai, ki male kisi hake, ki a whā. Pia whalu tau mena ko tutupu ki tau matangi ko nāka i tatai, mo i tau longa ko mole atu, mo i ko kisia, e tau hiki ki anga ki tau mga honei. Kua manaki ai e matakau Chamber of Commerce koe whahi he tau pisinisi he motu ke liu whakahoko ai e aho ke mailonga e tau ngā huamita ki he tau pisinisi i Niue. Ko lo tolu e tau moko loa koe whiwhili ai e tau tangata whakawhili. Koe tau whakaholowanga nei na whakahoko langata he ua e tau. Koe taunanga nei ke whiwhili ai e tau pisinisi kua mua atu e mitaki halau tolo tau ngā hua, mo e tau makaka ki he tau ngā hua whakalaulahi he motu. Pe he mai e matakau Chamber of Commerce kua manako alau tolu ke whakamawhana atu ke tau pisinisi, ke whakakisi halau tolu atau tāleni ke whahi pisinisi mo e whakailoa halau tolu atau makaka. Haha iei whalu atau mana kua lata ia koe ke tau usi, mo e whakapiki ai ke hao tuhi oli, tunga e tau ata, mo e tau lau pepa whakaohoho ke whakatai ki ai. Kua whakata ai he mga honei ke tātu halau tolu atau tohi ato tohi oli, ato kaupā mai he matahola tolu, he aho whalaile aho ua whulumataha he mahina hayuni. Tau whakailoa ai alau tolu kua kautū ke he taha tau nanga lahi, tuini he uli mo e sea, ke he pōwha iumu ua whulumawhitu he mahina hayulai, ke he Whale Hotel Scenic Matawai Resort. Ko Esther Pavihi, my BCN News. Pēnā hatau tūla tau wala tāla tutupu ke lata mai puli pōnei, ato liu ke whelewia, tapuka hau, nono whaa, mui monuina.